سلاف هوالین هجا تماشاوانین هجا د برنامه که زندی د دیسه هم بهوران هویدارم هم باشن شکرم آخر دیسه وکی بری ج دورا کو هون تبلی بون علمت تماشات که بکر بن ناو باجر خو ناو ولات خو بنویسینم باشتره دویا وز کارم ببینم کیجان هوال ج کیجان دوری تبلی مبی علمت تماشات که خوش تبم ایرو ام بگرانی بحثا مسئله ایریش اسرائیل یل سلولانی بکن انجام وی لبنان چقاس ولاتین ربیع خسر یا روجاوی کردستان هنلویدری ها کرد ها عرب ها جنتوی اینجودا دمکی گلمه افرینه مغدور بگون خسپارتو بون لبنان نه تام روش برواجی بیه مخابن در انجام ایریشانده مجبور منه دیسا وگرن ولاتی خواه که هم نها لروشی بنیرن ایرو میوانی ما هیه امی پیرا هم بحثا روشا داوی بکن دقیه داوی لویدری روشیه اصلی ایرشان شهر چوایه و نه معذوریت لهولی و چوا صافی به چوا چاره سر به کوشبرین ما ربریا خسر چوا دکارن لولات وگرن وقتی کو وگرن تدبیرین چوا هات نگرتن کامپ مال تدبیرن پیوستی وان تکیلیا به نتیجه یک بیروان مجرد می نقاش بکن اگر هون آماده بنم دکارن میوانی خو بگرن جور خیرات نکیلی بکن میوان مجید نونر روجاوی کردستان ایل لبنانی عبدالسلام احمده کم خیراتنه کلی بکن ام بین جور ماموسته مرحبا تو بخیراتی مرحبا سر سرا سر شعبا سلام الرب هیوی دارم هم باشن تام هون لناوندا شارن هم باشن سپاس صاحب باشن ماموسته وکی پرسا یکم از بپرسم نهال هرم روش چیه گلو ایریشن اسرائیل یل نسر هرم سکینینه یان دوام دکن نه جنابه ول لبنانیه لبیروده باورتکم شر اشقا بردوام به نارینا مده و اسرائیل و پیلانا دانیه و پیک بینه یعنی ممكن وقت شاوى شر 1908 وضد جيا بيروتي منظمات فلسطيني جولي راكر ومجبور كرنج دركبن دعيني وقت ده أبيلان هاتي داينين جبو حزب الله حياة دمكي نيزيك جي إسرائيلية دخز بريارة 1701 هات 1006 هات مذكرين تباغت 1006 ده حزب الله هيز قوته خوي لشكري بكشين باكوري جمع ليطاني يعني تقديري 6 كيلومتر دوري سينوري انا دكبر روجه بده مثلا بريارة 1505 ونه اگه 10004 او جهاتو مذكرين دبن سيا المتحده ده دوي دجي جرك هيزن يعني جندر لبناني دركبن دعيني وقت ده ميليشيات هيزه چقداري هنج دربي هيزا لبناني جرك سلاح رادستي هيزا جيش لبناني بكن ويجي دخازي يعني حزب الله وكي هيزك بياني تديتن جالي اسرائيل ول ودري وقت زانين اتفاق كي طائف هات مذكرين ديوان او اتفاق طائف قداوي لشر نافخوي لبناني داني بموجب اتفاق قرق حركه سلاحي داني بايا هيزي مسيحي قوات لبناني هيزي قداني دعيني وقت حتى سمير جعجع خورا دستي محكمه كرن وقت زانين يا صالاجي دي قرتيجه دما حزب الله جدف سلاحي خبرنا دا ببوهانيا هنا عرض ما بندسي اسرائيل دهيه او عرض يجي مقصده ويجي مزارع شبعه وجندي الغجر اب مزارع شبعه وجندي غجر جي اسرائيلي دي بيجن هذايا جند سوريين يعني عرض سوريا يه بخريطه بري نقشه قاتي رسماندن عرض سوري عرض لبنانيه هاجي عرض لبنانيه بس حاضر مخجيب هاش بكشينم برا سوري بيجن دو متحده بيجا عرض سوري وشاغي ازي بشتا خبدي ازي باش بكشم سوري جيبنا هناك وحزب الله يشقى قريب وهنا جبوا سلاح دس خو بهله و سلاح خو دس خو دهلي حكومتها اللبناني بالا درخستيه پوچ کریه
وام كارم بيجن حكومتك يا ابا كريج حكومتها لبنانيجي خورتر هيزك عسكري ابا كريج هيزا لبنانيجي جيش لبنانيجي خورتر ابا كريج دندري لبناني ده بهانه جشبوغ قارب براستيجي او بروجي حزب الله جي كواي لبناني جي تاخذ دست ياخذ سروك حزب الله جي شو اشكره ذكر بري فاندما ام دولتك اسلامي قريداي ايراني قريداي ولي الفقيه وبي حساب بده فان هيز قوت وقت زانين لبنان سر اساسي حضرنا سدو بيستاد وقت قبا جنرال غورو وبطركي وان حويك اب لبنان مزن باكرن سر اساسي كي مسيحي وسنه وشيعي أولاتها ودرزي طبعا شكلك بعربية بيجي محاصصة طائفية يعني سروك جمهورية دبابي مسيحي بي سروك حكومة دبابي سني بي سروك برلمان دبابي شيعي بي وسروي أساسي جي سازي ووظائف دولة تبايج الهبدو بعر كربون يعني وكرم كاربيج قرارة قرشية نكاريبون نتنازك بي ولاتي بريك وبيك ببن وشواقيا 1975 فلسطيني جي 1966 هفته فلسطيني در باسی بربون و بو پرزگرکی مزن جوارو و بو صدما گشرکی نافقی برفره چه بو راسی جوه چاقی حیا آنا جیم لبنان آرامی تیدی چه نبوید ماموستا تباسا درزیه کر بری کو از باسا شهر بکم پرسا خوشبیر بکم هجمارا درزیان چقاسه للبناني او قسمکی خواهی کرد جی ده حسیبین قسمکی وان یعنی علاقه وان دوستانی وان با کردان را چویه قومی درزو يعني راسيل سر مستوى كساتيه هنا كاجبوك مجامله بكن دبيجنم ل درزي كيم دبن يعني لواز دبن شخوا ناكوكي بخو نابوان ده يعني قارن بيجن هرشي هري مزن اقلدو وليد بيج شخوا كرد راسي او ديروكا مالا جنبلات وامير هريما كل سيبون ويام وهذا هي نزيكي رجيم سوريا طلال ارسلان نزيكي اوجي رجيم سوريا يعني مالا درزيجي نيكي ودعيني وقتيتك كيم دبن وزعيف دبن لواز دبن وقال لك يعني او باندورا فا وندا دكن هندري لبنان يدي تيزانين لبنان متصرفيه لبناني لسرد نقاد هاتا وكان نجي مارونيا مسيحي ودعيني وقتها نجي تجي نجي درزي هيدي قال لك هرم يا اخوا وندا كرن وشفا امكارم بيجن وليد جنبلات بيجيرو خد ستريني يعني تشاوا ريكي هورتي دغريد حياه جيتي دخازي بقبل باريزه هم هيز قوتها حزب الله يغيروا لسر عرده ده حزارو حيش تريشي هرمي ويكرن شوال وش اغن شرج لنا بينوانت دركات وهم يعني انا وليد جنبلاد بيج وحزبي اشتراكي بخا اريه دجي باوريا وان قال لك يعني جي نبش راسن بشتا بدينه وبيجن ابايا تمام لآلية ما جارة بين الدنجي قلكي بلندبن لدي ساجد بدبينه 180 درجه جهات قارتن ولید جان بولات نها باورتكم تمنوي قالك لجوره اختيار جي او دصالين نوت حتى نزي 2000 دوستانياوي بكردان را قالك باش بو ددما مت تي في ده هاد تشوجي تبلي برنامج تلفزيوني مجيد بو دوستانيه كيوي قالك باش هبو لانها عمري باورتكم لجوره در دوروي چقاس انسان هنا هزاويه سياسي چقاس بتاثير از وين زانم آگاهی و هبه اگر اون تماشاوان مرا فرق کنیم. أنا لا يوي تيمور شو رادسي لا يخو تيمور كيف تيمور جنبولات وليد بيك ما خصتم ويبينين راسي جيري ندا تقبل بدك سركردي أحزاب تبايي لبنانية مديتنا غيري حزب الله شو ليه ما هبالبند يعني إيواني مكتب سياسي مستوى مكتب سياسي مديتنا لی ولید بیگ تکلی و دانو سندنی ویداوی به ترکاره به باشوری کردستان هره ندخست خانیزی بیگ ما ایوانی بیره ایوانی مکتب سیاسی مدیتن لی محولدار دان گلک جارا گاموی ببینن لی مخابن وی ری ندا لی دیساجی هرمی مثلا منوروز لدار دخن
دیسا جی کسی وانی گم دبینن هلوستا وان نزیک بونا وان جی کردا هلوستا کی باشه او جی هنن وان جی مثلا داخل دبیجن اره راست ولید بیگ کرد مالباتا کی کرد اما کرداش قام جوار دبیجن يعني كرد وعلويه كرد وازيديه كرد وكاكائيه كرد دشبهن هاب ونزيكي هبن وتيبي خبنرن والعادات وعرف وتقاليد وخاربون ورنشتنوا ومبقى كردن او هم فقريدن بحاكم الامر الله الفاطمي اوقات قناعتها من ديروكا كي نقل لك زلاله تبين مثلا بينج وامير الجموان مثلا سموه حمزه الزوزني يعني ابناء بنت ابي كردن سموقي نابي كرداني يعني نابي كردا شاوا درباسي جم ابوي يعني راحتيك هي دانوستني بوار لين زيقبونا كيواني سياسي قريداي بريز وليد جنبلاط فاني ناخذ وي باري راجي بلكي ونكار بي باري جي راجي لی ام دبینن لهن گندان جوهیان و جوان درزیان به هفرا دجین گندوان هفبشنه امزانن جالی سیاسی و تکیلی وان و اسرائیلی جی هیه و ساخوید که یعنی اف عجزینا ده حزب الله اش بر وی که ناکوکی وان و حزب الله در ناکبه یعنی ایریشین حزب الله لسروان نجبر تکیلی وان یا اسرائیلی ره گلو يعني او حساسه بجانبه بيوارد برز ولد جنبلات وقت تيزانين شيخ العقل طائفه درزي ايقل ظريف الجولاني هن بالدري دابون تصريحات دابون بانا خصن برشيم بكن يعني انه ام بيجن ام جداي جولاني حتى مثلا السويد مثلا الشيخ الهجري يرو للسويدا يرو سرهدانا كي دمشينه دي ساجي مثلا نزيكبونا وان نزيكبونا كي قارب قبو باريز راسي جا كتن وي وارد يعني واركي يكارخن تبقى ازبينم او هيزو قوتك وان هي وطقابا براسي جي قشك قارب بكاربينن يعني درزيه اسرائيل جولانه درزيه لبنان درزيه سويدا كارب بن هيزو قوتك اند بي جغرافيا هانه ده كارب بن خدي باندور ورولك بيزن دي ساجي او خطاب واني عروبيته وعربا وخدكن فوق عربا تبقى فحص دي ان ايه اثبات دك كسن اناضولين كسن زاغروسين تشكل تكيوان وخوينا وان تيكليوان بعربا اميرا وان ارسلان اسبير ونشتم هون كردن وخويناوا ولباوا وتقراوا ورابون ورمشتناوا وعاداتوا قونا من بني تغلب ما قلت الشكيوا وبني تغلب راسي بهبرة النية نازك هون فحصا دينين شيء كنا بمن هون جكيدا كي هاتنا يعني خويناوا جكيدا كي وکی اری جالی جغرافیک و کردستان هنگ دور کتنه بلکه دبج بر سبب به اولوان هنگ جدایه ما مست نه شهر پرانی لباشور لبنان دوام دکه شهر بجایی هیا یاتونه یعنی جارنا موشک ایرش روکت انداویشن سر بیرودیشی گلو يعني خريطاوي شقاق بدن قندي باشوري اللبناني انا قندي باشوري اللبناني اجل سرسي نور نتبي جيوان شيعينه هن سنينه وهن بشك جيويجي مسيحيين يعني دمك يجي بشك مازن جوانجي شقو مسيحي بون اي قواتي سعد حداد وانطان لحد اباناجي بيشي دو حزاري وقتقابا اسرائيلي خباش بكشان قال لك جوان درباسي اسرائيلي بون انا شرط ويدا كده التركيز بوي شرط ويدا كده خورت لعيني وقت ده هرما ضاحيه جنوب ضاحيه باشور بيروتي اف ضاحيه هرما كي فري بشكي مزن بريجي مسيحي بون مثلا حاره تحريك بري تبي مسيحي بون مثلا الدامور بري تبي مسيحي بون شر حتى بنجاده هدي بان خلكي ايه شيعي هاتن درباسي به هريم دس قدان صار مال وملكي ايه مسيحيه والويدك ابتراناجي دبن هدف يعني ابتراناجي دبن هدف دعيني وقت الجين هنا مثلا حزب الله ليه هنا مثلا لاسا منطقه كي تهريما هنا وان منطقه
جبال دهنا إيريشي ورد به يعني نجينن قومان هاي بارقة حزب الله دعيني وقت ده بقاع أنا بقاع بنقها حزب الله يعني أنا حركة أمل إيجي هبال بندي أوجي شيعية بريبرتيا سروكي برلمان نبيه البري أو للضاحية خورته شوان داميت برلمان دي يزيدية حزب الله بيتري ود بقاع داي لي ريشك يقول لك مازنجي اللي صار بقاع صار بارقهوي لبعلبكي وهاور دوري تشيبو دي ساجي داليه استخباراتي دي مثلا ناس دكن بربسياره كيوان هاتي لجيكي كري مثلا انا المناطق المسيحيه كري نادن وان تايبجي ايجي مثلا الناس بكن قبا فرماندارك يا مرتبه كي بي هي سياسيه هي خاني كري نادني لانه او مطرسيه هي بري چند روجا مثلا جسر الكولا ايريش هات كرن سر بنايتك وانا كري كربو 4 ساعات يعني دوي خاني ده نه كري كربون 4 ساعات قد يابو ايريش هات سر حساسيه جيانا خوش دسا دركت اي جبهه شعبيه فلسطين يعني داليه استخباراتي اسرائيل جيج اندامي حزب الله لين ايريش دكي وشخو مناطقنا جي تبايج وان جي الضاحيه الضاحيه باشوري لبناني الضاحيه جردبيجن ودعيني وقتي ده باجا جندي باشوري لبناني الويدكي مثلا صور وصيدا باجار دو هندور دو سنين مثلا او ايريش مثلا السرناي ما مستهول هرمينه تکلیه و به سیاست مداره هنه شخصیت هرمی را هر استراتژی و دری هون دزانن گلو تی بحث کرن آرمانجا اسرائیل هیه بکه و حتی بیرود در باسی باکور لبنانی بکه هرمی تمامی داگر بکه یعنی چواکو طایب اردوغان رهبرین دولت ترکیه ادعا دکن که اسرائیل و تمام لبنان داگر بکه و بچه حتی ادلبه و در باسی ترکیه ببه پرسکری که نفخوی ترکیه تبله بکه یعنی هدف اسرائیل ده داگر کرنا تمام لبنان هي گلو تی بحث کرن از باور ناكم يعني انا راس داليه عزماني دي اسرائيل حاكمه داليه استخباراتي دي وعليه كشتنا اندام وحتى سروكي حزب الله ودوجي بريشه كي قال لك مزنبو هات سر بيروت تي قوتن انه هاشم صفي الدين قومان هاي قبل جيجري سروكي حزب الله شفلا خالتك حسن نصر الله او تي او هدف هات قرتن مثلا كشتن او صاغه هات كشتن ما مستعد نخوان يعني اسرائيل حياه انا تاكيد نكري ودعيني وقت دي بيان او بالدريج على حزب الله جي درنكتي ليه مثلا بجايد راسيجي مثلا واسرائيليه وقربانيه قال لك يبدا انا حشتي بين صديقي ملتي اللبناني نب شرعي حزب الله الرئيس ونب حزب الله رانا وتخوزا شرايا بسكن وابصالك يعني افيشه قتي دانين ام شر ناخذن ام ناخذن بتيك بن شر حتى يعني خلقي نزيكي حزب الله جي لدي ساجي مثلا حزب الله وك ريخستنا كي ايديولوجيا عقائدي وهبالبندي وكشقري ايراني راسيجي فرماندارك ايراني حزب الله نمينه وشركي بحضاره ميليشيات شيعيه شغبري دروجا دوي اسرائيل خطه للريا مصنع قسطن او ريقود كرن قومان هبو قد حضروا بين سد ميليشيا شيعيه عراقي دربازبون يعني شركي بجايب اسرائيل خسارته تيد بده جبولوجي وجرام باللي سروي درباسي بيرودي مثلا انا دحضر وششاده اللي قال لك فراخس فريق مثلا يصال ولا نبوي مثلا بيتري او تركيز اوان لسر مساله قريداي حزب الله نرينا مدي بي وارد بمينه الا شرك يفربي يعني شر شوي ايران جي احتمال ايران شر دي يعني انا قال لك اغاطن داتن بقوتني ايران ايران دقص حرتم لباش فردي يعني ولا او جهاز تليفون دس سفير يوان تشدكر مثلا جنرال يواني فيلق القدس لجم حسن نصر الله تشدكر مثلا
هندري شكبت هندري قبول ابو بيره ايران تدبو لاسرائيل كار كرج ايراني بكشي نشر وراسيج دبي وارده كاربيجن يعني بسركت شغال بندا تبي البندا كا واسرائيل ويتشبر سيبي بدي ايران شغال برسيبي بي يعني او جاب شرنجي بي او بي ابرس تيكرن مثلا بقي بيروت قناعاتي مدى انا وزوي يعني واسرائيل نحو جدار بقي وير يعني ايرو قواتي اللبناني كتائب تيار الوطني الحر وطنيين الاحرار ابانا تبي وانجي سكردي وانجي مديتن صامتن ناخبن اوجد بجنا من الشرق ودار دكن بنرن بكار كل سكن لي انا كارد بقي سروكي جمهوريه ب البجارتن وان قواتي اللبناني دخست باول بجيرن البعروانه ليحصلوا حزب الله اصرار ذكر سليمان فرنجيه بينن وان جدوا بعد ما تشما واصرار ذكر يعني او هيز قوتها حزب الله ذكر شرط خوجي فرد ذكر الزروان ازيجي اختيار بكن غرك ابل فجبولوجي انا وبانوان ذكر بالكاورنا مسروكي جمهوريه هالبيجين او جد بيجين حياه شرنا سكن امن سروكي الجمهوريه هالبيجين برا صار بسكن وشغال امي باخر ما مستدر به مسئله سیاسی جواکا لبنان بگشتی بکیجان چاوی لکردان دنیره بکیجان چاوی لربریا خاصر آروجوی کردستان دنیره لهنگی که مزن هات نشاندان تکوشینا لهمبر داعشه و کی گلو چقاس دنگ ودا لبنان یعنی بگشتی وقتی که تو نوا جواکا لبنان دای باسا ربریا خاصر آروجوی کردستان تکرن او بکیجان چاوی لدنیرن گلو سمپاتیا وان هی تونه مرخت که جلدانه بكيجان تشافي للروجاوي كردستان دنيرن يعني او براسيجي احترامك كردا هي لحردري و لجملتي اللبنانيه وجمهز قوتها واني سياسي وقت ما جوجي متبجي ديتن يجوا مثلا سامي جميل يعني وقت قاضى ما جو 50,000 كيلومتر 5 جارة لمساحتها اللبنانية إيرو دس مدى يوم هيز وقوتك لسرعة دينه وقتي بفريا يعني باسكي هباي بفريا حنجي جكيفا إنه وقت شكي قال لك يباش كري ليه هاي وجهها بحرتم خيانتي بورهاتي كرين وامراسي عليه أمريكا يعني إنه هون حرتم ملتكي فدكار ملتكي ساغلمه ملتكي درست ملتكي خديه قوتنا خوي برحتي يعني تبي وانجي برحتي ما بيشوازي دكن وشارع لبنانيجي عامه ايجي مجلداري سياستي يعني بقى نزيقونا وانجي كردار برز ميشيل معوض ايجي قرك او برلماني دبها تاع بجارتن بباسروكي جمهورية لبنان ما أوديت لهن بلدياتي واني المنطقة ريما زغرتها كندي رشعين شش مالي كردا تدي بي داوية حملاك هاتبو لسر سوريا قرك سوري دركة بناس مشيهم بيرو نشتن مقو قرك يعني نرينا وجه كردا براس خبرها وهي مداخلة كر مباشرة من السكنة دوايا إيش يخرجون نينن نزيكي وان نبن وكرد كسن شغل كرن آخرين ده شغله خده ونوع كمان يعني شاوات بيجي نوع كمان يدم مثلا أنا أو تيارات إسلامي راديكالي دنا برداد تنن يعني نوع مثلا خلقي إدلب بين حمصن حمانة ومثلا مطرسيا مسيحية هي براسيجا بقى حقق بار هي لأنه يرو مسيحية قشيش صدي تشكيل ذكرنيش لبناني وشقا براسيجي مجوار قد يعني حتى مش جعجع غير قد بنا يعني هون ريبرك يشفر ده نخن هون سردنجي ريبرك يرانا بروننين شاوا مسيحية عراقي وندابون شاوا مسيحية سوري وندابون لبنانا قتين عسكرين لبنانا برنجي مسيحيات ديتن براسيجي ونداب يعني هون كيم مان بيس صدي مانه قونا نبي بيرنجيه بشتي آخافتنا بحفتها كي سروك وزراء لبناني قو آخافتنا كي خود قو مسيحي اللبناني نوزا صدي مانه رابواز بي واني تكليار على قدر شغلي مقبلنا ما هو خافتن جبريز ركر حكيم ركر نازكي قونا ناولي كرم بك
هو اللي صار خنا سكن نازك بلبنان جلس ودر مقابل يعني جي آليكي ده هي خدي عقيدة إيديولوجية وبيخاصة وشردك وتجي تنازك خلقتا خورتتا حاضر مثلا باسبورتا كندا بيريكاوي باسبورتا امريكي بينكاوي باسبورتا سويد بيريكاوي انما حاضر يشرب كجي تنازك هم طنقات كيف طنقايد الطيارة سواردي الباخرة سواردي ودر فاجي قرق ونصير بسكنين هون شيار بين ومدخازنهم بمينن وراسي دوستانيا ومدخازنهم دوستي هبن وخزيقة مثل سينوري هبنا بنا عليكار بهبر اللي مخابن دنابنا مواد الرجيم مامۆستا پشتی شەر ڕێبەربریە خەسەریا ڕۆژەوای کوردستانê بانگ لە هەر کەسی کرد کەسێن مەغدورن لە لوبنانê کەسێن ku ji şer ditirsin dikarin vegerin ڕۆژەوای کوردستانê li wê derê bicih bibin hem ji bo Ereban hem ji bo Kurdan hemî hemwelatiyên ڕۆژەوای کوردستانê niha rewş çi ye kesên mağdur gelo dest pê kirin ketin rê ê ku xwe gihandin rojava rewşa wan çi ye û bi vê vegirêdayî pirsekî min ê din jî heye gelo tirs û fikarê we hene ku di nava van koçberan de mirovên tundrew mirovên radikalên îslamîst jî bikevin nava van koçberan berê xwe bidin rojavayê Kurdistanê ji bo xirabiyê derbixin keremke. يعني أنا 8 أكتوبر إذا وطقابك حزب الله دستوردان كر ما توقع ذكر إنه شر بالي لبناني دي جي بي كتابك بنيامين نتنياهو هي جي أكيد ناب ملت هذا مكان بين الأمم أو كتابة أنا ما أسقط شكل صار ساكنين مخون دودري استراتيجياوي يعني شاو هذا فكر ما أو اعتقاد جمع أبو ويليخ فرصتك يزيرينيج نتنياهو راتي ليه دقريا حماس أطفى خصخف كده و ريدا نتنياهو مسألة فلسطينية تنبك يعني أو حلا دي دولة تادي أو قباص صار يعني إنما دعيني وقت ده باندو سيا بقري فش بقولوا جيم لباشوري لبنان وقت إحصاء كمشاكل تقريبا 1000 مالي كردال وربون مجوار دقو قرك هون دركبن يعني قرك هون بري خبدن رجابا وشر جرام بب ويشغل باري مجي جرام بهم نكاربن ودخل مقابل قال لك اجوان كارو شيوان هند عليه زراعتيه دي وهري خلق السنه عرضيه دي وحرتم هديه فقريت دان قالوا شر ني يعني ويشي نبي وقت يروك عزيز نسن ف شر وطاقه قداش بكر باشوري اللبناني بري قدام بيدك وقت زاني روشا لبناني يقول كي داليا بنيد خرابه نباشه خلق بيدك جيانا خا روجانا دوباره يعني كارن بيجن كارن تامين بكن اباي زحمتيه كده يعني هر جم مربي خا جم حوالك خا روكي دروجا سيرو جم مثلا عائلات تجي هي مصرفك جرانه بالدولار جبولو جي ماغو 24 مهيده ما وقت كوميتا كي اباكر مجبالي خير بريج بوتن ما بقرا كان بابن على كار بخلك قرا ما بقرين روج اربع وسربي اساسي ما راسيجي ما موضوع على كاريه بتري وين باصاج واربين مثلا قرار وان بوزعين زحمتيك جرانه او طاقم اداري تندعيني وقت ده 2 مليون سوري لبناني بيزنقا قرا بلدكن ويشاغي اوانات تبي بقير بسر مدبين وجاهم زحمتي يعني فاش بقولوا جي ماكو امي وان بشين بالي ود الويده كيف كار ببن علي كار بار صار مساله راديكالي درباز بن يعني دو معبره انا معبره الطبقه هي ومعبره تايا هي او هباله هن قال لك قرتن دريه قاچاغر درباز يعني وانا ابي بريق جبهه نصر دبون بري جيشا آزاد دابون داعش بون قال لك جوان كابنا بارسلن شو فلانين مامۆستا تشتكو از دبيجم خو بكن شكلي كوشبران جبو وگرن وي دري ريا كوشبرن اوجي كوشبرن بس ندا كوشبرا بشكل كي فرمي دربازو بيغو مان نا كوشبرا دي كسي دوسيه وانتني يعني كسي دوسيه وانتني نا كوشبرا درباز من مخابنا باجي قرقنا بشي ريني دان بانا لنا ملت بلا ببن يعني جهازي مي اولكاريه فارستني قرق بايا شيار به وكاربه به مثلا هاني راسيجي مثلا
يعني أريه واجبك إنساني لسر ما أم خلقي خب بيشوازي بكن يدعيني وقت هذا خطر يكي قال لك مزن هي وقت قاضي أم يعني بتشاو بدل باكي أم نزيك ببين وأنا كوش برن قال لك جوان هني نتي وخرابن يعني ما مستوى که پر صداوی امزانن هون میوان تلویزیون روناهی تیوی نجی از پر نخوازم وقت و بگرم برنامه ما البته و دوام بکه لیبری ام دکارن پاشی خاطر جواب بخوازن نهال روجاوی کردستان بخاصی که هند بیسن جلبلانه شرط و مرد چوانه گلو کامپ هاتنه آمده کرن اف کسی که جلبلانه درواسی هرم دبن چواتنه پیشوازی کرن هم خوارن زاد بدوی لوجستیک هر تشت çadır dibe, kon dibe, yani çawaku hazırı çebune terdike yani. Tekiliye ben netiye göre netiye gibi şikri de nade dibe manede. Yani ايج هرمي مثلا ايج بري مثلا هن مثلا جرقانه شطبقانه حسكينه قامش لون قديمالن يعني انا شنو مالي اخوان وهن مثلا شون جمر لي ايه خلقي المنطقه ايه نج منطقه نج هرمي بن جهري من دم مثلا قال ما دقرن او انا جوار وان بلادك نسر كونا كوني هنا وكارد بيجي كونا كي تجي بك جوفا سازيه ريبريا قصر تبايا وان سفر بري اعلان كريه وتجي وان دكارو خبات دنوام بتاعن بخوجي من التنسيق ده بوان رنه قاب مجيد شوبين قالوا ده كي شيء ده شيء اصلا جيل بيشاوان ده كده بري درو بيترسون لسر يعني كد تيكليه ده ب هن سازيه ايباني مدني جفا او وقت زاني جي مخابر يعني حقيقه انا تيكلي دانو صندن برجيم ري تيكلي دانو صندن مثلا ده حكومة اللبنانية رأي يعني وقت زاني يجي مثلا هك علي كاري بيجي تشي قديدن رجيم يجي مثلا يجي دبا بهنا دبان ودي ساجي تبقى وزاني يجي ليه مقابل يجي هنا او رجيم هاني تعامل بير دكين وقت رجيم كي لقالة شرعية ومنطقي هذي نابلة طويل مقابل بيجي دي ساجي ريبريا خسر وقت حكومتك دي فاكتو مؤقت ويعني جارنا دبن شعبار المرجين ما مست پرس فاستك مش بو تبليبونا و آگاهی انگلکی گرینگ مگرتن تشتیکو مجبیر کریه بپرسم یان تشتیکو و خاصیه ببیجن فرسان چنبیه کرم کن ام گوتنه و داوی بگیرن خاطر جواب خواست نا ساعات خوش به بس ديزاجي بانجا ماجي خلكي مي ملتي مر ايجي ددلي حيا انا يعني نكي البيشي وقابك البيشي ودقابي الباشي امجي البيجن بري خو بدن ولاتي خو وامجي حوجه داري خلكي خونه خلكي مديسه باقا نسرخا كفا نسرخا خا برومات وكرامات بيجين التسباز كم وسباز جي كسيجي بما بهدار بيبينك مكاريبو و تابلويا آهرینی امکاربن بدن و گلکس پاست که مالاتی آوا ماموسته نونری روجوی کردستان لبنان عبدالسلام احمد تبلی برنامه مبو برسفدا پرسیمه گلکس پاست ماموسته خاطری تسلا شرکتین هیوید کم باشه من ماموسته خوشی برای کرد حقیقتا جی کیف خوش بون جل لبنانی آگاهی اندابی به مرا پار وکر بريز عبدالسلام احمد نونري هرما خسر روجاوي كردستان للبنانيه لويدري كارتكه هم خباطين دبلوماسي بري بده هم بكوش برا على قدر دبه روش شرد شوبينه وحفتانه يعني روجانه رابور دشينه روجاوي كردستان يعني نونري وانه للبنانيه روش جواكي لبنان كنترول دكه لويدري برنته وهنا لبنان لا تنجي حزب الله يعني لويدري چواكو باسكر بريانا سدي شيست خريستيان هبون درزو هنا ملتي سني هنا شيعي هنا يعني ج اولين جدا ج ملتين جدا انسان للبناني هنا لتشتكي لبنان بين جاران جروجاوي كردستان بچوكتره نه هرما خسر روجاوي كردستان يعني باكو روجلاتي سوريه بين جاران لبناني مزنتره بفكره اف حرم اوقاس مزن هم نيفي سوريا ناين اسكرن ستاتيوي ناين اسكرن جالين نتميك بي و يانجي جالين دولتين چيني و ناين اسكرن
لبلي لبنان küçük وكي دولت دقاطع نابنتوي ده جيه خاگرتيه هرچند ایرو حکمتوی قلس بجی تونه بجی پرسکریکین جدین آور یعنی بانقه تف افلاس کرنه نکاره خبری و ببه لبلی ناوی دولته لوی داره هر کم هر گروپ لگوری خواه هزین خواه چکتاری چی کرنه کس نزانه کی کیه حزب الله ایرشی درزیان دیگه درزی خود پاریزن خریستیان لوی داره نمانه یعنی ای سوید بیشن نمانه ویدری پرانیجی همولاتین ولاتین وکی کانادا امریکا اروپا نه دمت که زحمتیه برای خاطر وان ولاتان هزا خو قوی نکرنه زخم نکرنه للبنانه ایجار مخاطنه کوسا مقایسه بکم یعنی حیفه دوره که وکی روجاوای کردستان البته ببا خودی استاتوی باشته بو مثلا بفکرن روجاوای کردستان هاتیه وی آسته دکاره کوشبن ججل لبنانه پیشوازی بکه ناپرسه جکی جان نتوی جکی جان قومی حتی خریستیان لبنانی جد کاره پیشوازی بکه بینه بدره سویدوس به روش آلوستر ببه اسرائیل جراشایی و بر به باکور و بچه او انسان و کوچی دوره کی بکن کسوان نحوینه ترکیه زارزار ترکیه نخوازم بحوینه ایجا از هنک حاله و بپرسم پاشیجی از نوچه مجور آمده کرده چند نوچه از به نوچه بدومینم هواننا که از چند روزان الویدری بوم وقت شکر هنش کتبلی مدبن سرتون مرحبا روزین آریان سلام جوارا اورلو موزیک دی سالویدریه باز وکیدن احمد سا احمد شاه جید به احمد سا عبارت فم باز یا مودراتور بدران درجل بدریه ها fotoğraf bir serqisiye ama jorabej moderatör nezim yani dost ki hevale ki breve be baz tu çevani eri zerga Ahmet cilvederiye faraş keskin vakidin ki iki tane hayat diyaloga ve çok hoş ne vakada musataqfen huzuru seven heye gerek başı Murat Radi ez nave min dest pekire nave hamiye bخونیم dehati hayat Murat Demir Kemal Beştaş merhaba iştiraci tu çevani te halim persibu ولا ez başım nahar roş nexrabe eşxora hewl dedim de avakirna Kurdistanê rol bigirim bixebitim xizmetê bikim çiqaş desemeti Ramazan ok silav iştere Vekidin ki he tamam herdem Kurdi dark sero ایواله هون گلکن مالا و آوا هون هربن پر سینم احمد هه خلیل هه آپی آدم جلوه داره کار مار بسه آقاس عبدالله چیمن اخلاص نبه هجماره به بلا زیده به بلا خلاص نبه از نوچین کم جواره آمده کرن از جواره پیشکش کم پیشی هوانو یا روسیا هلوستا روسیا دو مگلک رخنه کر منویسک تایبت جلسه و مسئله خواند نا او روسیا کو روجاوای کردستان رخنه دیکره و بریا خاصه رخنه دیکه د بجه هون سوریه پرچه بکن نظام چه فلان به تایبتی لاوروف ج کردان حزناکه اوقات جوین چ پیکانین هم جوین ژنوی هم آستانا هم سوچی کرد دعوت نکرن و بریا خاصه دعوت نکرن و دری ایجانها چد که خواه نزه کید که طالبانه پر عجیب تفکر طالبانه حال حاضر لفدراسیون روسیه در لیسته ترور دایه رخصنه که قد خکریه روسیه و صادزانه برگراوانا بری بو وزیر کاری درویی افغانستانه طالبانه امیر خان متقی لروسیه هفزیتنه خواه پیکانی جبو جوینه کی چی بو داره دیرکتور آژانس فدرال یا اولهیه یا روسیه الکساندر بورتنیکوف ایرو د جوینه کی خواه فرمیده تشتن بالکش کد روسیه خواه آمده که تفکر طالبانه جلیستی رخصن تروریست در بخه
بورتنیکوف دبیجه او شر خوی لدیجی اسلامیستین رادیکال ایلنا افغانستانی بدومینن لیجبو وی دوی به طالبان را هفکاریه بکن. وزیر کاری درباره افغانستان امیر خان متقی چوب روسیه بشتری ششمین جوینا فروما مسکوی اد درباره افغانستان دادبه. یا او روسیه کو کردان رخنه که افغانستانی به طالبان را داده دستینه بیه دوست بیه کانکا تمام لهف بخیر بن یا علی خامنه اری ارتش ایرانی و برسوا هر ارشا دشمنان بده دبیجه ایرو ده خطبه کی ده اخفی بو ایرو اینیه نه ایرو اینیه رهبر کمار اسلامی ایرانی علی خامنه پیشتی 4 سالان ایرو ده خطبه ده گوتاره کی پیشکش کرد لسر آلوزیان لروجاتا نوین شهر لبنان شهر اسرائیل ایل هم بر غزه لبنان ارشا مشکیه ایرانی یلدیجی اسرائیل لسر و مجرد اخفی کادا نوا خفتن ویده چی هست اوسا کرتی جوره بیجم ده بیجه ارتش ایرانی و برسه بده هر ایرشا دجمنان ایرانی اف چالاکی هزین می آلدیجی رژیم سیونیست یا اشغال سوکترین برسه و مبو یعنی امی جبروپی و هی بده جوارتر برسه بدن خامنه ده بشا یکم یا خطبه خود بانک لجهان اسلامی کرد گوت دجمن گل ایرانی ده همان دمیده دجمن گل فلسطینی جی دجمن گل لبنان گل عراق دجمن گل مصر سوریه و یمن جی مافی گل فلسطینی کل دیجی دجمن سری هلده حقوق ناونتوی ایرو پشکریه ده و سر هلدانه پشکریه لبنان یجبو فلسطینی ده بجه روایه مافی تو کسی که تو نه رخنه و پشکریه روا بکه و ببجه چما هونداد که بن قاده برسوا هزین می ینچکتر به تمامی روایه یعنی به موشکان به روکتان ارشی سر اسرائیلی کربون اوان ارشی خواه رواد بینه امل بند دما گونجا و بنج بو ارشی نو گلی لبنانی دی بیجه هون قهرمانن بانگل گلی لبنانی که هون لهنگن قهرمانن اف دجمنی ترسونک تجاری داوی لهبون حزب الله و حماسی ناینه شرمی دریا خوده ده و بردوان بکه یا چه علاقه خوده به چما خوده تبلیویشید که شرایوه لدیجی دریا خواهده نه شرایوه جبو داگر کریه جبو پرستنا آخا خواهیه یعنی پیدویا خواهده بریاوه و بخزمتوه تونه یعنی خواهده تشتی که الجن بسلمان افهم ناکم اوه خواهده تمام مروفهیه خواهده تمام رویلانه زندیانه بعکانه چما اف اسلامیستین ما رادبن خودی دکن پارا خواه مینا که خودی تنه ایوان به مال ایوان به او دریا خودی ده خدمت کن او دریا خودی ده شرد کن سر انسان جد کن حقوق خودی داتین سر روی حرده وانا حقیقتا زحمت من فهم بکه یعنی جبو که انسان بکن سر ریوان ریوانه ریا خودی نه که ریوانه او وان به افریدای پیشی خواه ایجا یعنی شر می دریا خودی دوی بردوام بکه ایجا خودی بکارتینن جبو استقامت خواه جبو آرمانج خواه خامنه ای دبشت دویم یا خطبه خود جی به زمان عربی اخفی بسا ناصر الله کر دبیجه بکده حسن ناصر الله حزب الله گاو بگاو بپشکت بو حیز و قوت دشتا منطقی و خوزایی کر بخبات خود دجمن سیونیست تنگاف کر اسرائیل و نکار به هم بر حماس و حزب الله بسر بکه دبیر رژیم سیونیست فهم کرد که تجاری نکار به بسر بکه پیش بکه و فهم کرد که حزب الله و تجاری ریاخه جریاخه و نگره ایوالا سر خیلی به ریا واجی آرمانجا واجی ادی هون زنن هوانو هم در واسی ترکیه ببین لترکیه تشتیم پر عجیب چید بین دولت باغچلی چوی جم تاخا دم پارتی به دستی وکیلان دگره تابی هن وکیل به گرور تردیگرن دستی وی نگرتن لباله هن وکیل جهاتن دستی وی گرتن دولت باغچلی دشتا بالامı dikişine لجم تركا وسايا
پر عجیبه از فهم نکم یعنی فهم دکم بقصیقه او کنگی بخوازن دجمنی دکن او کنگی بخوازن دوستانی بکن او قرار دادن از دجمنی و ما وش کردارا دادن سر هر تش مشکا دشینن بمبیا دشینن ایریش دکن دم پارتی تروریست نشان دادن او کنگی بخوازن و قرار دادن و پیکتینن و پاشیشی کنگی او بخوازن تند به امتخازن بوار علیه وارن دستی خود ریشت و یا به حرمتی تربیه سیزیه شرف سیزیه ام ملتی کرجی خودی اراده نه دبی ملتی کرجی دم پارتی جی کاره به قرار خواه بگره دم پارتی دبی کاره به کنگی بخوازه آشتی پیک بینه کنگی بخوازه انسانش خود دور بخه یعنی جی او پارتی نجات پرست خود دور بخه یعنی لسر بریارا هزین سردست نمینه دبی مرو حقیقتا زحمته یا انسانی کتی مالا تدا گرد کن لوی داری آنها کیفم هاتیه کیفم ایرو الجیه منفعت من وسط خوازه از ایرو خوازم سلاح بدم تا کیفم وسط ده سبی کیفم نایتو تروریستی و تشتی وسط به دبی مرو راسیه ببینه و مرو ببهیس مرو ببقوت و مرو بریار بده بکیره لحفته بکیره لحف نای بکیره مرو mücadele bike, şer bike, hukuka xwe bide pêkanî. Ne li gorî hukuka wan tevgere, ne li gor psikolojiya wan tevgere, li gorî psikolojiya xwe tevgere. Yani em esîrê berdestê kesekî min. Şewqat em ne muhtacê şewqata wan. Şewqata wan wisa pêwîstî tên şewqat nîşan din. Pêdiviya milletê Kurd به هلوست ویا دروتونه مینا انسانان د دستور بنگهین د مافی کردان بجید کن مافی ترکان چه بل ترکیه مافی کردان جی اوه پیدوی به لحواتن اشتونه کس بی کسی را ایجاب نکه لحف جواره حق حقوق جبو هر ملتی چیه جبو کردان جی وسایه و خلاص حدی خوازانه بن ایرشی سر باشور کردستانه سر روژاوه کردستانه نکن که جبو تشتک نخوازه بدویا متن هم دستی وجه بگیریم نه اگر بنی ماستور بیه دکله و راد بن تشتی وسط کن باشه نها مبحث مجلس ترکیه دکل مجلس اوراوش هبو ایجا نها لیسته اکشاندن بردست مجلس مسئله پارێزبندی yani mafê destnedanê hûzanan her wekîlê ku tê hilbijartin li Tirkiye normal qanûnê de jî tu mehkeme nikare wan derxe pêşberî mehkeme yani mafê wan heye ku neyne darizandin ev li cem wekîlên li Tirkiye wisa ye jê re dibêjim mafê parêzbendî yani dibin dokunulmazlık heye li cem wan Jembinerin listeyekî hatiye Tayyip Erdoğan AKP MHP dixwazin kesên ku navê wan di listê de heye wekîlên di listê de parêzbendiya wan rakin yani derxin pêşberî dadgehê derketin pêşberî dadgehê çi dibe ev wekîlên Tirk wê serbest bine berdan wê wekîlên Kurd bavêjin hepsê mîna dîsa wê wisa be ez nûçe jara bixwînim ka di listê de kî heye parêzbendiya heft wekîlan niha di xeteriyê de ye li Tirkiye dosyayên rakirina parêzbendiya heft parlamenteran ji seroketiya parlamentoya Tirkiye re hate şandin parlamenter evin parlamenter Erzurumê a Dem Partiye Meral Danış Beştaş parlamenter İstanbulê yê Dem Partiye Cengiz Çiçek parlamenterê Balıkesirê yê İYİ Partiye Turhan Çömez parlamenterên İzmirê yên CHP Ahmet Tuncay Özkan û Mahir Polat Parlamenter İstanbul'e yê Demokrat Partiye Cemal Engin Yurt, Parlamenter Kayseri'ye yê MHP Mustafa Baki Ersoy, ev şandın parlamentoye dosye, ev de dosyede navê wan heye. Seroketiya parlamentoye dosyayên rakirina parêzbendiya heft parlamenteran ji Komisyona Desturê ya Dadê ya Parlamentoya Tirkiye re şandin.
Dosyayên parêzbendiyê wê li Komîsyona Destûrê ya dadê were nirxandin, eger werin qebûlkirin wê ji bo dengdanê ji lîjneya giştî parlamentoya were şandin. Piştî dengdanê eger biryar were dayîn, parêzbendiyê van parlamenteran were rakirin, wê demê çi dibe di derbarê wan de êdî pêvajoya mehkemê ya darezandinê dest pê dike. Mesele ev e. Ya berê ku ez xatir ji we bixwazim ku zanin niha di televizyona Sözcî de Fatih Portakal heye, pêşkeşvanekî serkefti ye, baş e, xebata xwe ya meslekî xweş birêve dibe. Gava din millê temaşe dikir behsa me vê mesela İran, helbesta İranê, Hizbullahê dikir filan. Mesele hat ser Rojavayê Kurdistanê gotina terorîst bikaranî. Ez pir berketim. Ev rojnameger çawa ji heddê xwe derbas dikin, çawa dikarin ji hêz û quweta Kurdan re bibêjin terorîst, çawa dikarin jargorên dewletê bikarbînin û piştre jî xwe weke bêteref nîşan didin. Ev bêexlaqî ye. Yani mirovên ewqas nezan, mirovên ewqas cahîl, mirovên ewqasan netewperest di dilê wan de tijî dijmeniya li hember Kurdan heye û radibin bi vî halê xwe perîşan xwe weke demokrat nîşan didin. û dikarin ji hêza berxwedar, ji hêza berxwedêr ya Kurdan re ku li cem dünya alemê lihengin, jan re dikare bêje terorîst. YPG dibe terorîst örgüt. Ji ber vê yekê baweriya min bi rojnamevanên Tirkiye nayê. İnsanên ku diaxivin, xwe weke demokrat nîşan didin û ji rêxistinên Kurdan re bibêjin terorîst, divê weke bêexlaq werin pênasê. Pîvana exlaq ya li çapemeniya Tirkiye helbesta wan a li beraberî doza Kurdî ye. Ev wisa ye. İnsanekî got ez demokratim jê bipirse, tu li doza Kurdî çawa dinêrî? Tu YPG çawa dinêrî? Eger bibêje YPG hêzekî berxwedêra Kurdan e, em bûn şahid ku li hengekî pir mezin nîşan da di tekoşîna li hember Daişê de îro gelê xwe diparêze hêza parastinê ye, wê demê mirovekî demokrat. Mirov dikare ji pêra bibe dost. Ama Fatih Portakal insanekî bêexlaq e, min îro jê hez nekir. Beriya niha min çend jara jê gotina terorîst bîstî bû, lê tam ne net bû, ama ez pir berketim, ber mêjî wî ketim. İnsanekî çawa aqwasa dikare alçax be. İnsanekî çend pirtûk xwendibin, îcab nake bixwîne jî ya. İnsanek bibe şahidê wan bûyeran, mağduriyeta Kurdan eger nebîne, rewabûn, bûna Kurdan eger nebîne, gore. Asla nikare bibe rewşenbîr. Nikare bibe demokrat. Pîvanên demokratbûnê nêrîna wan aldoza Kurdî ye. Wisa ye. Mesela Enver Aysever camêre. Tu jara di jiyana xwe de ji rêxistinên Kurdan re nabêje terorîst. û daîma jî di da û doza Kurdan de tim diparêze. Mesela ez wî di beşa wî ya rojnamegeriyê de takdîr dikim. Ew jî wisa ye. Di qet nebe çepkir e, sosyalîst e ya jî komünîst e, fex nake, îdeolojiyê min eleqedar nake. Pîvanê mirovahiyê dibêjim. Bila İslamîst be, bila Atatürkçî be, ama bi çavek bêalî bikaribe li doza Kurdî binîre. Vicdana wî karibe bikeve dewrê. Ji ber vê yekê eger hûn televizyonên Tirkan temaşe dikin, pîvanê mirovan ew be, bi kîjan çavî li Kurdan dinêrin. Ew saat yani beriye ku bikevin bername min temaşe kiriya. Wisa hinek zorê min çû. Ez xatir cewab bixwazim hevalno.
Kavaçını visi jmra heri davi. Jmra alikariya ev hatiye. Alikariya avri ji bo rojnamegerê me hewcedar. Ez binêrim. Hevan no. Ez çiviya deqekî. Ez vê daynîm ser ekranê. Mala we ava. Ji bo vê alikariya we aborî gelek spas dikim. Binêrin. Hakikaten jî pêdiviya hevalê me hene binêrin mamoste. Silav rêz mamoste dibêje ev alîkarî ji bo Rojavayê Kurdistanê ye. Reha mala te ava gelek spas dikim rast e hevalê me rojnameger li Rojavayê Kurdistanê dibin şertên gelek zehmet de xebatê dikin. Dixwazim baweriya we hebe ev alîkariya we aborî diçe Rojavayê Kurdistanê diçe ji bo hevalê me rojnameger ê li wê derê dixebitin. Ev tiştekî gelekî baş e. Edî du cara hatiye carekî hatiye tam nizanim ama ne meseleye 24 euro. Eger karsazên me bikaribin di vê çarçovê de kesî imkanê we heye wisa her yek ya canan mesela 1000 kes temaşe dikin. 1000 kes her yek eurowekî wextê karibe bide bixe xizmeta van hevalê me rojnameger hewcî xelkê nabin. İmkanê wan çê dibe xizmetekî berfirehtir bikin. Mesela nihal Rojavayê Kurdistanê du sê heval bi min dixebitin rojane. Li başûr heval hene em bi hevra di tekîliyê de ne. Behsa şertê wanê aborî dikim hakikaten di zehmetiyê de ne. Yani ez wekî kesekî li Ewropayê canan mehçûb dibim yani. Li hember helbesta wan, li hember xebata wan. Mala te ava Adnan Demir hûn her hebin. Yani vaya tabii ki eğer Orhan Çap dibêje eğer te Fatih Portakal nû fehm kiribe ez jî berteketim. Rast dibêjî. Ya çima ez fırt dikim çünkü ez televizyonê Tirka temaşe nakim. Ez temaşe nakim. Ez ji ber vê wextê ku temaşenekî na di cîhana televizyona Arab de ki faşîst e ki demokrat e çima bizarin temaşe nakim. Televizyonê Tirka temaşe nakim. Adetekî min wisa tune. Kanalê wan tune ne. Belkî jî ji ber şertê min ê Ewropayê nizanim ama ez temaşe nakim. İja mesela beriya niha di Foxê de di dema hilbijartinan de canan min temaşe dikir. Wextê pêvajoyê hilbijartinan de min Fatih Portakal temaşe dikir ama îro min devê de dît. Televizyonekî din heye bi navê Sözcü min li wê derê dît ama ne adetê min e ez taman temaşe bikim. Ha karê xwe rojnamegeriyê baş dike ew bo min meselenin ne? Pîvanên exlaqî lazim e. Hûn zanin di jiyanê de her tiştek ku hûn dikin. Hûn çi dikin bikin bila bedew be dibêjim ya canan de her êvara ku xatir ji we dixwazim dibêjim çi dikin bikin bila bedew be. Ew gotina bedew hûn di şûna exlaq de jî dikarin bikarbînin. Hûn şervanin jî bila li cem we şer û exlaq hebe. Merov dibê bikaribe pîvanekî ji xwe re dayne. Hûn rojnamegerin rojnamegerî û exlaq. Hûn ustane, ustayê înşaatê ne dibê ustatiya we û exlaq hebe. Wextê ku exlaq tinebe tu ustayê herî baş bî jî tu yê duyarê xelkê kêm çîmento bixê wê ser xelkê de bi hilweşe. Tu yê ji bêtonê ji hesin tu yê bidizî wê demê duyar wê hilweşe ser serê xelkê de derdhecekî de. Wê demê çi ye? Ustatî û exlaq. Rojnamegerî û exlaq. Yani her xebata we wextê ku tê de beşa we û exlaq hev û du bigire bi hev re bimeşe mükemmel dibe. Erê wele Orhan Çep tu ber miketî gelek ez jî ber xwe ketim. Xweş bû, espriyek xweş bû. Merci. Wekî din
Ya مروی که پر بس اخلاق دکنج پر کیفم نه اج پر نخوازم باس بکم د برنامه هل بجارتنا فوکس تی وی رکده دمیرتاش اشکره گوت تو پارتیل ترکی نمینجی قیامت جی از دنگی خنادم HDP اف پیوانا فاشیست بونا وی راست بیجی بزرگ سمن راست بیجی پدوی مجی به دنگی کسی وکی ویتونه اما ایکو برنامه وی تماشات کندیسا کردن جبر کی ام دبیجن ام جهان خواه روزنامه‌گری بلند بکن ام تلویزیون خواه تماشا بکن ام حوالی خواه ای یوتیوب چیت کن ای تلویزیون داد خبتن ام بکارم هیزو قوتی بدوان ام بخواه پیوانه که روزنامه‌گری داینن یا ام روزنامه‌وانی کرجی دنوا خدا ام نابن هف کار ام تشکری نادن هف یا عدنان دمیر مالته آوا ایمه کرمانجی زمانی می normal dünya alem zamanı خود داخفه بنرم ما مسته جمع عجیبه فرانسیزه که دم فرانسی داخفه امنا بجن یا چه خوش داخفی نورماله zamanı خود داخفه Alman olsa Türk vakti Türkiye dağıfın normal mükemmel dağıfın herkes zamanı خود dağıfı جبرویه ki em zamanı خود dağıfın ya rasti em ne mükemmelin em mükemmel dağıfın em normal dişte kudivi em bikin em dikin وکی هر کسی اما جبر کو پرانیا ملتی ما ده مثلا زمان دا سقطه کم اندام جی گوتنی که خوشی ایجا کسی که نورمال شخوره داخفن روزانه وکی مکمل خویاد که بلکی جی سبب اوه اما ام به هف هنه ام هنک بشکری بدن هفودو باشه آبی کار روزین آریان دوی دشمن بابو کلان نابن دوستی لاوان دشمن بابو کلان نابن دوستی کچان نه لاو یا امنک لاو کچ ام وک هبیوان چه بکن وکی دو اچ نویسیه Allah Allah. Rojin dibêje ev Fatih Portakal dibe wextê di Foxê de bû nikaribû ew qas dijminane baxfe hinkî derbasî sözcî bûye dibe aliyê wî faşîst zêdetir derketiye pêş. Rast e? Mümkün e ha? Ya Cizreli Türkiye'de herkes dikare her tiştê bêje. Türkiye'de herkes dikare her tiştê bêje. Ne meseleye? Dibe merûv xwe nexe nava tirsê. Okey. Kemal Er ştera jî silav. Wala dibêjim bes ez xatir ji we bixwazim. Rojin te jî bi min re sêrkiriye gelo. Erê me bi hev re sêrkiriye. Gava din bû ne? Ya basa Rojavayê Kurdistanê dike wisa dibêjin. Êdî başê xatirê we silav rêz sibê jî bi mijarên cuda eger mîvan hebe ez ê mîvan bigirim mîvan tune ve ez ê vê derê çend nûçî amade bikim wisa bi analîz ez ê derkevim pêşberî we û em ê bi hev re wextê xweş derbas bikin wextê ez dernekem YouTubeê ez aciz dibim çi dikim bikim bila bêdewî be silav